Mai ka koi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel pek chun roi nei la mai thon riu dare sai me direct chui na kathum kum singe ni chui na pungu the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in sam the call New Delhi May direct chui na kanai Indian Journalists Union ri Manipur khau chamta minun ta Fourth Maha Regiment ri laukai na sukan mai ta pianmak mai indau kan thi state dong cham la minun jong official gari khau hi lau mai identity da income lau khang sukan mai tai numak mai tan di tuna sakane IJU president gitar tha pathak tuang statement khotai praise da laukai na sukan mai thiak tai democratic sumai kan di ti hai thau sumak mai tan di tuna sakane mi tuang tan tai press freedom da thau sulau mak mai narap na India tuang sovereignty the question sumai tan di tuna sakane Manipur kha security personnel nun roi sukan mai tan tai freedom of the press da direct attack sutuang de kumna media independence khani public khang information ti patba mai tan ta chakhuang sumak mai tan de tuna sakani IJU Secretary General khani International Federation of Journalists tuang Vice President Savina Inderjit Rini Manipur kha journalist da sina sukan mai tai media professionals tuang independence da challenge sumai tan de tuna sana security forces re democracy kha journalist tuang role ta chakhuang sulawu tuna sakani chamla mai goi high public interest kha tan subam tuangi tuna ni sakani mida kau IJU rika khoi me security personnel nun ru khau action katu melung khau la lawu kumna central authorities roi mi kup mai che ka loi na padat ma khang tan sin thau lawu tuna demand sukani government re journalist nun goita ngak lawu kadai suna suri nai mi bam khotan suba mai journalist nun ta kadan diang lau khang ka ki nai hi tuna sakani IJU re media rights ta ngak lau khang tan subam puni khani cham tan me nun roi free suna ping me tong mak na kandi mai khang tan sungam khang IJU rui karambam puni tuna sakane Tamenglong May tarik chui na kanai International Biodiversity Day kum singai na chui na pung le People's Biodiversity Day registered lam khau workshop Dailong Biodiversity Heritage Site ko tat kai kan thi program type Manipur Biodiversity Board bang khau Tamenglong Forest Division Government of Manipur ri lang na tat kai kan chongi aside kum chong International Biodiversity Day tai Harmony with Nature and Sustainable Development to my team khau tat kai kan chongi program ko tai Jewel Gang mai Arafo Tamenglong Ramhiam Mangkon Mai, Member State Board for Wildlife, Mordecai Pan Mai, Director Rainforest Club, Kachintao Ex-Chairman Dailong BMC, G. Kaikhom Janang, Chairman Dailong BMC, Kaizin Buikon Mai, Chairman Dailong Village Authority, Khani Village Authorities, Member Azuk Rikazak Laukani, Kamung Khatai Pumang Na Rescue Sulang Mai, Dailong Biodiversity Heritage Site, Mordecai Pan Mai Rui, Impat Laudat Kane. Tamenglong May tarik chui na kanai Wildlife Sanctuary Protected Forest kani Reserve Forest ai Tribal di lung mai nunrui lung mai bam khau kau pan nuk magi tu mai kasinai mai government authority khau pressure ti khang asai May tarik chui na kathum kum singnai na chui na pung khau mass rally joint coordinating committee rui lang lo mai khau ka zau khang nam du thang rui bam gai mai kadai suna tau sem subdivision thang rui Tamenglong headquarter khau gong tang gai kan thi nam mai nun tai rui ting nai si mai rui chang pum si bam sini kaniu kan di hai ama nu magi tu mai lung ding tai nai na kaniu lau hu duan gal lau na gong gai kan chongi joint coordinating committee rui ti thai pat kan mai cham thai lai na kan di ta insian mai goi rally gan khau hai tan su tan roi ba mai goi tang rim khim na rally ti hai ma chuang lau khang karian kani mi da khau JCC rit lang lo ba mai mass rally gan khau dukan goi in bang lau khang Traders Association Tamenglong rit thai pat kan the kum na Tamenglong headquarters khau nai mi school asak rini kaniu dong in sam nanun class 9 khorui 12 ngan khau ku ba mai goi school uniform piu mak na mass rally khau tat ka zau lo khang ti thai kani inbu na mi tong rally ti hai CSO nun kadai suna JNCM LNCM RNCM INU VACC Tamenglong CSAT VACC tausem khani bai me phom nun rui ni machuang lau ba me joint coordinating committee ri ti thai pat kan my statement khotai mass rally khang lau chuan khwang ru kai me kan khau Apollo ground khau gwang kadoi puni kum na public gathering nai mitang rally hai jado nang park ngan tat ngang puni tu na ti thai kane Infal May tarik chui na kanai Coordinating Committee on Manipur Integrity Rui State Wide Ban Kaukan Mekhau Manipur Tong Valley District Adai Suna Infal East Infal West Kakching Bisnupur Khani Thobal Khau Kalulung Khau Gong Tang Mak Mai Azu Ariu Kanthi Ban Dai Siroi Lily Festival Tatba Mai Chamtat Menun Gari the Security Personnel Nunrui Goltabi Checkpost Khau Kham Kaina Manipur Hilau Metalagan Kan Mai Zangrui Tat Kai Kan Tuangi
asai tuang ban khautai dukan school offices kani public transport services koi Infal East Infal West Thobal Kaching kani Bisnupur district khauthing kani banda machuang mainun roi wangkhai khurai pongba kwa kaithel khani naurem thong khau tire mai intaina changthing kani kumna mansai goi kapangpat meta haurap kan magi tuna chamde ri sakani mida khau home department ri Manipur State Road Transport Corporation Bas kau security personnel ri khamna kham maiti laukan milam ko inquiry committee ka siamna investigate tat kai ka hau kan thi kumna jang ru na pung long khau inquiry report te submit sudat khang home department ri ti thai kan thi media staff nun ri Ukhrul district tat khang good maikari windshield khau hilau mai Manipur State Transport che in phuan mai ri nabin khang sakan tongi state ong bas kau hilau mai Manipur latkang talakan khang sakan me te anti Manipur day kumna Manipur tong idea ta direct challenge sumai day tuna kokomi ri sakani kokomi ri bas kau Manipur hilau meta nabin kan metai thautong authority khori su tong chu tumai sa in than pat khang khwang rigdai ne ta chat ka gan tikan tonge kokomi ri governor Ajay Kumar Vala da formal apology sukhang demand sukane kumna security advisor Kuldeep Singh director general of police Rajiv Singh khadni chief secretary Prasan Kumar Singh da resign sukhang demand sukanthe Infal May tarik chi ne kanai justice Kempaya Soma Shekhar da May tarik chi ne kanai Thursday khau High Court of Manipur tuang Chakiu tang my Chief Justice kang swamlau kan thi tuna Raj Bhavan statement riti thai kan thi Dover Hall Raj Bhavan Infal khautat kai kan mai Justice Somashekar tuang swearing in ceremony to Governor Ajay Kumar Vala re-administered sina ot lalaw kani Karnataka High Court don Justice Kempaya Somashekar the High Court of Manipur don Chief Justice kang President of India re-matarik chuit nung tay kada alokan tuangi Manipur High Court don Chief Justice swearing in ceremony kautai High Court of Manipur don Judge nun Chief Secretary Manipur Government don Security Advisor Director General of Police Top Civil Police, Military, Judicial Officer, Khadni Bar Association tuang representatives nun ri kwang kasaw law kaneng. None May tarik chuit na kanay. Assam Rifle ri National Highway tamrut na chanay kaw drugs pong kalubang may ta. May tarik chuit na khat kum singnay na chuit na pong kaw tay nim kanthi. Drugs pong may truck tay Infal kaw ri Jeribam good kang tadbang may ta None checkpost kaw ri nim kantongi. Directorate of Revenue Intelligence kaw ri lumnu may report na imitang Assam Rifle ri gari tay check su kantongi. Tuna sakane kumna gari khotai ri heroin ringu sop case dangka crore padai daw tuang khadni sachet sridai na chekyu dangka crore khadaw tuang nim the tuna sakane kage nai me cham ti thai pat mai Office of the Joint Coordinating Committee mi hybrid Tamenglong khalungba mai ka kandi ta inzen me goi khau ti thai pat pituangi tumai thu gong putni mai me tarik chi na kathum kum singnai na chi na pung nong hai Joint Coordinating Committee re mass rally langlaw na ba mi tong rally hai aniu tong kandi potho khani ching mai tong rights ka goi nga khang kalam suna langlaw tuangi mi zang rui aniu kandi ta inzen mai goi rui allow gan thau thai mak mai into in gan man sai ka goi rui gong ka zaw lo khang sang hoi pituangi aniu in samna aniu kandi ti hai ngak di kho Thai lau ni mai reli gan khau tan su tan roi ba mai koi tang rim kim na ma chuang lau na di ngak luan khau tat good in sam khang kariat ni kalulung khau tat kai na ba mai koi tai in thak lau pu gari kalu mai duka lat mai ka goi hai thing lau pu kum na guang ka zaw lau mai koi ri aniu pon piu piu na guang lau khang ti thai lau pitongi students koi ri ni civil dress khau guang lau khang ti thai pat re Rally tai khuang ru khau Apollo ground khori kariu na tatpat lana jadonang park phau tat ngang pani thi mi sang roi aniu kan di ta inzen me na nun goi ri ka zaw chui ne ka zaw lo na aniu ram dui ka goi aniu ning tha suna sin su bam kang su khu tu na ti thai pat pituange Regards Convener JCC Rongmei Baptist Churches Council VVS Teachers Orientation High Ziliangrong Baptist Church Tamenglong Headquarter khau June tarik bedai khani pungu kum singnai na chui na pung nung honoring vessel 2 Timothy kanai don treat na khat tung thim bang khau tat kai pni the Tamenglong ting nai luan maliang bu tarik treat na kathum kum singai na treat na pungu lau chuan ting rai na ye kalan mo na ye ting sin sing bang ting rai na ye maliang bu tarik treat na padai kum singai na treat na pungu lau chuan ting rai na ye kalan mo na ye ting sin sing bang ting rai na ye Mai ka gwai na king in sui na king lau mi kham ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek jan rek ka ngan mak nga thon ku wei asai khung tu cham hai khau ring ngan lau thi in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui king in sam da la kho thon ku the